pite ho mikopa na bon chawin tuni date 24 May 2026 ni kun Houin ki sa isa na pha hitam khawe ni ve ki bu hite engineering te ni lamkai te ni he amani he ta blueprint avet hona ki holim hon hi e langram hi ki thei do tan hi chan hi tan tu tha hi chlai khum ki tung ho hi thei tha ki do hin cha ko na hi achung khu ding dan hung chi pan de tai ko promo long thim na lain chung lang me bolin khu e chilang khu tu la ha ball pen wa hi in chilai khum ho si to hin ahin wall wa hi in lai rồi bang tham khát anh đèn pan tàu vin Mistri ho ang ha ki ball vin tang lo wa hiti all ta ball yang wa in chilang he anung lang de pa hin so piu la naw te ho thase po tin taw na le nei la go sum la pai tha la junga pang chi jing te lang kalbi lang he lang chung kal na ding lang ke sim lo na hi ho in chung ho tin ki khu ho su thing ding hi ting le langa ko na lam tha de hi lang kum da hin go yong tam ta ki tung na lai in ai ki chen thei lai in langa ki kum ding hin kal da kum su le kim ki su in lai thil not na ding lai ko na hi silang hi koi result pot na hi in silanga hi lut le hoin sun ki su hi ko na hi lang hồi ông hí quán tiền lại cái thầy gầm tán lại room khát lang chi lẽ corridor nung lang lại cọt đàn thì vậy là kệ khát thì này langa cô na không na langa cô na kệ khát cô này chỉ phải khít lệ kệ khát hí lai kalbi hum de hi lai thi ki tung ha kona cha kona du na hi hoin kệ khát hí ka kal ka simin hi le kal som segi ho ta bang hi 7/7/14 athung ke ya hi chi le ikala hi sim tho le kal zakhat le kal som li ho ngwal ding a omi